ni jibo ni pi baro season part ki bawa nak ni ka video jonga te ko ma pitep baro ba ka exam jonga LDA head of departments kan sedang la arpo atadik jong u August mo te kani ka notice kami lai photarek u July te hang ni notice ko ong ba dengan pulih ni kumbakalong, this is for general information to all the concerned candidates that the screening test for the post mentioned below will be held on the 22nd August 2026. The ang ni ka date of examination ka di airport tarek ubra pra sa real mo ka remit ka lalaban download ting se page ki subject ki banwan bat kum jurung in page ki division of post mo among khasi jentia garo bat ki general komod ki UR do ka timing ka dai na du khatwe e amadu shibije steng komod ki ai arkan ta steng mo ka por ban tho te nangta ka post name ka bangi haban yale kadeka lower division assistant under the head of department kanika lan du July arjar kusan last year kanika advertisement di sento mo kidugi candidates ki ba apply mo kila banto Hasilong Tura Jowai Noxton and William Nakan the candidates can download call letters with details of venue subjects time extra uploaded in the office website okay te nga sabu ka hapo description ya kanika website mo kana pila ban lebe nang ne description na kanika video jonga pin sa post kanika ban download ka admit card mo te ko ko mga ong mande bangin pe ya ka number of posts berkumju subjects mo kiba ngada kanika exam te to ngina pe nyomta te to kanika diga admit card mo ko mga ong la ban download te sa check hapo description box jonga ya kanika link kan sapoi sa katuka page ban download kan card di hang ni kadi nang banta kan di ka post jong ka LDA head of departments mo di ko bi ini kadi ka subject ki bangat number 1 kadi ki English 100 marks mo si kilaban ai arma ka we san bot li ki jingkli nang ta kawan sa general knowledge and current affairs 80 marks mo sa bot li ki jingkli arma ka we nang ta number lai kadi aptitude lai 4 marks mo kita nak jong reasoning kesedan so marks basic computers san mark no de hangga de ka exam ko mata kan dan ka basic computer mo de barabor ki basic computer kim ju khamdan de kan ki exam pia ban pan khreru na mata ki niki computer mo habong basic komot ki long common mo ki ba jukli barabor kan de pim de ban late than ki ba kham long advance ani ki ba kham long jelio khandian re late be tangi ba long common ya kan ka computer subject kadang bapila ban cover kan majority teka total mark ade lai spa marks teka por kan de arkan tas tek mo te yale ban pen create gini subjects but ang ne kom no candidate is to compulsorily report to the venue 1 hour sharp before commencement of the examination mo te barabor mo naki exam jute barabor ki candidate ki jupoi ba let's say 4 minute shoban tho lane san mi shoban tho te kata kam long ka bade gen mo marteng teng kila ban close no ka giet mo steng kata shoban tho pi poino san minute 10 minute ko kila close ka giet la jinjar kan te nak ta dawi le ban poi be kumbala tho ne mo si kanta mo shoban tho ka exam kan ha ka po center ba pi yo mo kana ba pin poi be ka por ba piang kana pin yo ki seat ka pa pi haban syong ba kum ta ta de kani ketika subjects mo pun create bahan nam tangi subject ngi scam ba pila nangi pun create niki teo bladam ba kum ju karang dan por samba ar sngi la ni ar por sngi ta te kum ba man ne baki total number of posts akan nika LDA under the head of department kita hadu sispar punyau mo ka UR mo under reserve kide ar portal ki post kasi jendia san potri post garo san portli post bagi niki other schedule tribe mo schedule caste kide san li post mo teka total kalong hispa punyo li post te khambon hi te ngis khamba ki candidate su ngatep kiladron komba san pho hajar tam ai mo ko bagi tip ka record kan san pho hajar tam ai ki bala apply ya kanika post mo te ki candidate su la long buan adu kata-kata ka post su ka tentang hadu hispar penyau te ngi skamba pin tristam
mo kreba kana pilaban poi ke segani ka written min ya kan interview kat kumju papilaban qualify ya kan exam te tangini perlok ni scam bakal long ke jingarap mo ngasa bu ka po description ka bandulu ka berkat bat nang ni sama ngas video mo awe di bagi jike mo kana papilaban pet nang di video jonga papilaban yo ya kini ki knowledge kai nama ka jike ka long adu prapo marks mo ngasa bu mo ngasa upload bat papilaban check na po kanika channel YouTube yang ada soba pan subscribe ka jing kesal perlok nama ngalaman video nang di sekaman takani perlok ko beli